Dumelang, ke lotšha, ke le dumediša, ke re mošate go se moya ka Dr. Makgabo. Le gone ke rata gore dire story time. Story time se ke tlo le botjang ka sona, ke story se le gore ke se bone mo YouTube the first time ke se bona. And then ka tsena Wikipedia mo Google, then ka se checka ka se bala. And ebile ke bone gore ga ane jwale ebile ba se dirile sort of movie nyana or filminyana ke di-series mo Netflix. So story se ke tlo ka sona se tletše kudu ka dipolayano, go treata batho shoro, se na le like dilo tša tshwane mapono ka mogare a ona. So ke tlo gopela gore ge e le gore wena ga o rate go bona dilo tša mohuta goba ga o rate go kwa di-story tše di so, o seke wa theeletša video yeke. And ebile nka se encourage gore o ye o e bona YouTube, because na le go mo ile gore o tlo no kwa ebile o tenega, because le nna sa le ka nyaka go stopa go e lebelela, but ka re okay, I mean not YouTube, mo Netflix sa le ka nyaka go stopa go e lebelela, ka re okay e re ke no e lebelela ke e fetše. And then ka ipotsa gore okay e re ke share le lena story seke, ke story sa nnete, ke ntho e diraketse ka nnete. So story se a ke tlo tlhoke bolela mabitso a mantšintšintši go ja ebile ke tlo le confusa. Ke tlo no bolela lebitso la motho mo tee fela o ile gore ke our main character ka moare ga story seke. Ba bangwe ke tlo no o tlo goja le se ke bolela ka maphodisa, ke tlo no re ke maphodisa. And then ge ke tlo bolela ka di-victims tša gage, batho ba ile gore o ile ba koša bohloko, ba tšwa setlhabelo, ke tšona di-victims. Ke tlo no bolela gore victim number 1, victim number 2, jalo le jalo. Ge e le gore ke tlo bolela ka di-victims tše e le gore di kgonne go surviva, ba ile gore ba kgonne go phela, ke tlo no bitša gore survived victim number 1, survived victim number 2, jalo le jalo, gore le kgone go se followe. Nka thoma ka bolela mabitso la mantšintši le ka tlala ba confused. Okay, pele ke thoma go batho ba ile gore ke mathomo le tsena go semoya ka Dr. Makgabo, ke a le amogela gape ke re le ipsene ka taba tše ke le tshwaretše go tšona. Ke gopela gore le subscribe, le like channel yaka, le gotle notification bell ka mehla ke uploada di-video le kgone go tseba. Ke tlo gopela gape gore ge e le gore o rata o share comment, o ka e share on the comment section. Mara ke gopela di-comment tše di botse, comment tše e le gore ge ke di bala le nna di tla mpha mafolofolo, ge ke di bala le nna di tla motivate, e seng comment tše e le gore tlo kgotšela gore di a ntshwenya mo moyeng, di affecta mošomo wa ka, di affecta di-video tše. Ke pala ko dira di-video ka baka la di-comments tšeke, di ntira ka mokgwa mongwe. Ke nna an empath, ke na le empathic gift, so ye e leng gore ke ba too sensitive and then empathic as well. So ke be ke rata positive things, not negative things. Ke a le leboga. Story se ke tlo le botjang ka sona today ke sa monna yo le gore o bitšwa gore ke Jeffrey Dahmer. So lebitso la ke Jeffrey, ba no mmitša Jeff, senema ke ga Dahmer, but re tlo no šomiša lebitso la fela e le go Jeff. So Jeff o belegile go ye nngwe ya dinaga tša kwa America. Jeff e be le lekgowa, ke motho wa lekgowa wa mmala o motšhweu, o ba ena le moriri o mo blonde. So Jeff e be le firstborn, o ba latelwa ke moratho wa gage wa mošimane. Moratho wa gage ga belegwa, Jeff ba setšana le bo ma 8 years 10 years, be setše le ene o mogolo. So mmago Jeff e be le mosadi le gore ga a bereke, o tlhwa gae. And then tatago Jeff e be le doctor tše tša di-operation, go tše ba dira batho di-operation, jwalo le jwalo, ke be le ntho e le gore specialize ka yona. So Jeff a ba gola e be le ngwane e le gore o ba sa gole ka botelele, e bone ba mothonyana o monnyane o mosesenyana, mo e le gore ga e na le bana ba ile gore o tsena le bona sekolo bo tla re ba mo feta, mmola e le gore ba lekana ka mengwaga. So Jeff ba re be le ngwane e le gore o wetinyana, so kore a kušagale, so a sa tloelang le bana ba bangwe, ga se wa o rata go raloka le bana ba bangwe, o ke rata go dula a itse. And then Jeff o ba ena le interest kudu mo diphoofolo tše le gore di hwile, ke dilo tše a bego a di rata. And ka ge papa e be le ngaka e le gore ke ngaka di-operation, so papa wa Jeff e be le mone e le gore ga ba ka re ba sepela le Jeff ba bona phoofolo mo pateng e sa tšwela go hwa, ba emiša koloi ba itšea ba iša gae. Ba tla re ka mo ga bona go na le room e le gore ke an empty room, e leng gore e be le room e le papa wa Jeff ba berekela mo go yona. Ba tla itšea ba bea godimo ga tafole e le gore gantši ba dira tšona di-experiments tša bona mo go yona. And then ba itše ba e bue, ba ntšhe dipelo, mala, jalo jalo, ba bontšha Jeff, jalo le jalo.
ka nako mo ile gore Jeff le ena nako ba kgona gore ga ba ikrile phofolo ba botse Jeff ba mo fe mphaka goba whatever ba ishimishang ba mmotse ba re Jeff go bereka wena jwalo bua ntho e o direng Jeff o tla e bua a ntshe mala a ntshe dipelo o be a sa tshabe dilo tse o ebile o ba sa di shishingwe le ga teng. So ka mo gae ka mo ga bo Jeff mmao Jeff le papa o Jeff be le batswadi ba ile gore ba phela ka go lwa. Papa o Jeff ba tsena go ntšha se gona nako ntse go o berekela gole kudule gae ga sepela mmao Jeff e be le mosadi le gore ke mosadi wa se ke tshepe mosadi le gore o tla phela complain a lla ga monna se gona le ga monna ile mmerekong mosadi o tla phela complain nako a senya ke monna supply ya mmerekong jwalo le jwalo mara monna o santse supply mmerekong a yo bereka gore ba kgone go phela ba kgone go ja mara mosadi ba sa di kushitshilo tšeo maga mantši monola o le ga supply ya mmerekong gore ka mtlha sepela go bo thoma ba le ntwa mosadi ba thoma go lwa a thoma o dira ditshele go be le dintwa go roganiwe jwalo le jwalo a kwatela ntwe le gore monna go wa sepela and nako ntšhi monola o ba re ga sepetse mosadi la e be motho le gore o attempta di-suicide kore o le ka o ke polae nako ngwe a kano ja di-pills tše dintšhintšhintšhi a dinwa ka nako e tee ngwanela go bile letšetleng mo le gore o tla boa sekola kgotsa ya bommaga mola o ka re bile ba tlhokofetse mola ba le gaufi le o tlhokofale ba le unconscious then Jeff ba sena le ma-tennis nako tšoe Jeff a fonela maphodisa a fona 1011 jwalo le jwalo ba bitswa di-ambulance ba tša bomma ba ba iša sepetlele ba ntšha tsona dilo tšela di-pills tšela ba di traina mo mmeleng wa bona so mosala o triale suicide magammalwa gantši mo ile gore monna ebile ba setša se sana taba le ena a ka noka ba re mmotsa ba mofone ba re mosadi o lokile go polaya o no ra ke a mo tseba o tlwaetše ke mmereko wa gage so le nako tše mmago Jeff a emile ngwana bobedi ntse ba dira the same ande papa wa Jeff a ka mokgabolelang ka ona ba re le mosadi nako tše a emile ngwana mathomo e le go yena Jeff ebile mosadi le o ba phela ka diphilisi kore o ba philisi tša mehuto ka moka kore o ba phela ka ra diphilisi yena bolela le gore ke di-pills tša di-stress ke di-pills tša di-depression ke tša eng o ba phela ka ra di-pills and ba re o ba nwa pills tše dintšhi ka letšatši mo e leng gore o ba sena ntho le ya gore ka kala ke imile motlho mo di-pills tše di ka go ba tša ngwana go ba jwang so mamtlha Jeff o go tšešile ena and then ya ba ntho la gore Jeff o tla sana le boma 16 years and then ya ba re bommage ba kwatile papa ene ba se gona ya ba re bomma ba kwatile bomma ba tša seleng sa bona diaparo jwalo le jwalo ba tša le ngwane monyane ba sepela Jeff ga ba botša re mma nna wa ntlogela na mosala mmotsa ra wena šala le papa ka re bile wena o rata papa go feta nna ga o invite dilo tša lena tša ka sekolong ga o mpotse selo ka dilo tša sekolong ntho ngwe lengwe lengwe di-project tša ka sekolong ntho ngwe lengwe lengwe wena o botša papago šala le yena so mosadi la sepela ba re Jeff šala ka ga ba iteng ba re Jeff tšere 3 months ka moka papa ga se gona a ile maileng gona mare o ngadile o sepetse Jeff tšere 3 months ka moka a šetše a ite ka ntlong so teta go Jeff ka ge a ba a ruta Jeff go bua diphoofolo a mmontšhetša ka mo mateng jwalo le jwalo yena nana gore maybe yena o ruta ngwana gage ka mmele wa phoofolo ba mmele wa motho jwalo le jwalo gore pelo e dutše kae mala a dutše kae eng e dutše kae santfeno ba sa tsebe gore o gare o dametša ngwana monagano so Jeff a feletša thoma gore a thoma go duma gore goba a ba le monagano ya gore ga ka kry-a motho a motšee a mmolae a mmue a check gore na pelo e dutše kae mo mothong eng e dutše kae eng e dutše kae kore Jeff ntho ya thoma go motshwenya thoma phela e boa ka mo monaganong wa gage so nako e le gore papa ge ba ile ba timela for 3 months ka moka ba se gona gae mmage le ena a sepetse a ngadile gae a boetše mo a boetšeng gona ga gabo Jeff ka ga ba šetše a ite then dikgopolo tšela di ile tša thoma go tla ka kudu jwalo mo e le gore Jeff o ile a thoma go pala ko controller so Jeff o ba a ena le koloi a ena le 16 years ka nako owe a kgona gore ile a ena le license ya gage okay and then ya ba nthola gore Jeff o thoma go bona gore ka metlha everyday ka 5 go na le ngwane mongwe mošimane o na le go feta mola a kitima a gima everyday thapama so Jeff a thoma o tla like monano wa gore go ka ba jang ge a ka tšea baseball bat re bona patlanenyana e khile gore ga ba se dira ka baseball re betha baseball ka yona so Jeff a tla ke monano wa gore a tše baseball bat a nne mo segangeng a thoma ba le monano wa gore a ka betha mošimane la ka yona baseball bat eke gomme a motše a mo gogele ga gabo a fitlha a dire di-experiment tšela tatago a mo rutile go tšona so ke nete Jeff o ile a itrya ntowe ka nna matšatši a ema mo segangeng mošimane la a ntša tšama kitima Jeff a tšwa mošimane la ga bona gore Jeff o nyaka go metha mošimane a kgona go tšhaba then a nama phološitše bophelo ba gage so Jeff a senke a felela mowe
o ile a no tswela pele ka no ba le tsona dikgatlhego tša mohuto owe o fitlhela ditlengwe a ile a re ga a reela kole ya gae e le bothapama jalo a kgwetša mošimane o mongwe le ena e be di sane ba mošimanyana o moswa maybe ma 16 years le ena gana mowe a le mo tseleng a haika mošimane o ba ya kae o be o na le function kae holong e nngwe kae go na le function a santse a kopana le bagwera ba gage mošimane a haika gomme Jeff a ema mošimane a mo tlhalosetša gore ke be ke nyakwa kae o ka kgona go nkišana ke tla go patela Jeff a ra a gona bothata le gate nka dira sewe mara e fela ke nyaka go feta ka gae gona le ntho ke santse ke dire ka kwa gae then ke tla go iša gana mo yang gona then mošimane a okay a gona bothata mošimane a namela koloi ya Jeff gomme ba sepela ba ya gabo Jeff ge ba fitlha gabo Jeff then Jeff o fa mošimane na something to drink ntho ile gore o ba tšhetše di-drugs ka mogare mošimane ga sa nyake go nwa ntho o ganna go enwa gomme ga gana go nwa o diang o kwatiša Jeff so mošimane ya nonyo go sepela Jeff ga a nyake mošimane a sepela mošimane le a le ka re wa emelela wa sepela wa ngala wa sepela ka re wa bona Jeff ga a nyake go miša masantse a miše gona Jeff ga re o mo offera di-drinks o ga re o nyako gore ba dira re ke di-game jalo ene ena o nyako sepela o nyako kopane ba gore ba gage Jeff a tšea something a topa something ana ka mo ntlong a foša mošimane ka ena e be le chipinyana so a metha tlhogo ka ena mošimane ba re wela fase mošimane then ga a sana maatla Jeff o thoma o namela godimo mošimane o thoma go mo kgama jwale go fitlhela mošimane ebile a tlhokofala so Jeff a bona gore mošimane a tlhokofetše then Jeff ke ge a thoma o tšea mošimane ola then o thoma go mo ripa di-piece mo mmeleng because o nyaka gore kore a yo mo latlha ka molatlhang gona ntle le gore maphodisa ba mo tshware so Jeff o dirile dilo ka mokana tsone and mošimane a mathomo okay victim ya mathomo e be le victim e le gore kore e be le motho ba re a brown skin person kore o ba rata go bolaya batho ba le ba na le brown skin or black skin ke Basotho batho ba di-brown skin go tse batho ba le ke di-mixed race motho mo go tse bo mmaga le Mosotho papa ile le goa ba jwalo le jwalo goba batho ba tshwana le makula ma-Indian batho ba tshwana le ma-China batho ba tshwana le ma-Japanese jwalo le jwalo ke bona batho ba ile gore ga se bona ba batho in color color bona a ena be tshwana le magwa straight so ke colornyana tse ile gore gantši ba di bitša brown skin people so mošane o ba le ka mokgonowe then Jeff o dirile tša didilong ka ena o feditše ya ba re ge thoma go ba thapamanyana Jeff o tšea setoposela mothola a motšea a mo lokela ka ra koloi then o le ka re o molatlha ya ba re maphodisa ba mo emiša ka re o fitile stop sign then ba mmotšiša rona why o reila ka mokgwa o reilang ka ona ebile o se mo stop signing Jeff a no bolela maaka ka mokgwa bolela maaka ka gona and then ba mmotša ba re ka se sebaka go mela gae o yo go khutša ka gore Jeff o ile o thomile o botša maphodisa gore no the reason why ba reile ka mokgwa o tshwere ke stress batswadi ba kgaogana a botša maphodisa gore bomma ba tsamaile gae and then bo papa le bona sa le ba sepela so yena o šetše a ite and ena o tshwere ke stress because batswadi ba ka ba divorceana ba kgaogana maphodisa ba mmotša ba re okay morwa ba mokwela botlhoko boela gae ka se sebaka o dule ka gae o iketle ene ge re ka o bona mo pateng gape re tlo go tshwara ile wa motšha plastic na plastic ka mo morago ke eng Jeff a re ke ditlakala ke be ke re ke ya go di latlha ba re no go ma ditlakala tše tša gago tšeo o tlatla o di latlha go sasa mola o le gabotse mo moyeng Jeff o gomile o ile gae Jeff o phonyokile maphodisa ka re ka kwa plasticeng le black e be le setopo sa mošimane ole so Jeff o fitlhile gae wa kuša re gape ke tlo ba le mathata ka setopo seke then a leka gore mohlho mongwe a ka dira se sengwe ka sona o swantse gore a se phatlalatše before batho bangwe ba ka tla ba se bona otherwise ba ka tla ba mo tshwara so Jeff a thoma go tšeang then a thoma go ripa setopo sela di-piece mola ga a fetša go ripa di-piece a tše dingwe tša like mmele wa mošimane ola a tšhela ka ra droma a tšhelang ka ena a tšhela acid gore namela e tloge mola ga re o tšhela marapo a le ka acid a o kgonagale then a feletša tša marapo a victim ya mathomo a lokela ka ra microwave gore a kgone go oma ka mogare ga marapo go ome bjoko bo ba ka mogare ga marapo bo ome and then ga se no oma then o thoma go tšea hamola o crusha marapo ale gore marapo ale e be le role a mangwe o kgone o dira mangwe paletšo a re gano ka mo jarateng ya gabo a tšea lerole lela a le phatlalatša emi ya go le phatlalatša ene kudu ka mo jarateng Jeff o ile a bolela gore emi ya gage be le ntšhela gore
wa bona gore yena batho ka moka ga ba monyake, papa ge ba sepetse ba motloketse a itee, bomma le bona ba sepetse ba motloketse a itee. So gora gore yena a gona motho a mo nyakang mo lefaseng. So ga tšholola lerole la mošimane la ka mo jarateng ya gabo, ke ntho ela gore o nyaka gore mošimane la o santse a phele a ena le yena mo moyeng spiritually, a phele a ena le yena. Then ge mošimane a ena le yena spiritually, then Jeff ora wa tseba gore yena ga a noši ka mo lapeng ka moke. So Jeff ga a fetša o dira tša di dirilego, a bona gore o bile successful, maphodisa a se ba mo tshwara, o ra re yena a ka se tswile a tshwerwe ke maphodisa. Then ya thoma go ba life ya gage jwale. And then Jeff a thoma go ya mo e leng gore wa tseba gore ke di-club mola ba America mola go na le mo e le gore go tse le di-club, and then o go tse le go na le club tse le gore go ya everyone, go ba le di-club tse le gore go ya gay people fela, banna ba e le gore ba ratsanang le banna fela. So Jeff a thoma go atela pleke tše ntše mo e le gore ke di-gay men. Then ga ya gana kwene o go tse le gore gantši le ga ile kwa ga a nyake makgowa o tshwana le yena, o nyaka batho ba ke ba mmala e mengwe, brown skin goba black skin. And then o ba le interest mo go bona. And then Jeff ka mtlha ga sepela ba make sure o tshwere dipilisi tša ka ra plastic na gage tša go draka. And then ga bona motho a dutše kua a itee goba dutše le ba bangwe o fitlha kua fitlha ba dumediša, Jeff e be le motho kore wa boleta, ga bolela wa boikokobetšo wa boleta, wa boikokobetšo wa boleta. So o ba tshepagala, o ba le wedinyana, so kore a le ka mokgonyeno mongwe so o le gore a ukwišagale wa bona. But o be ga thoma o bolela Jeff o botla mo trusta, o bo ka se tshepe gore motho a kang go batša ba ka ntira ntwempe ba ka dira motho ntwempe. So and then ga bona motho a dutše kwa a nnoši ba dutše le ba bangwe o fitlha kwa fitlha ba dumediša, o tla ba setšhaba a offera go ba rekela drink, ba bangwe ba ye kwa ditlapo ga bana ditšhelete. Then Jeff ka mokgwa le gore o ba targeta di-victims tša ka gona, ga fitlha kwa o ba rekela drink, and ge a ka a rekela motho la drink motho la a se check, then Jeff o ntšha dipilisi tšela a di crush ka something, maybe ka glass, ga fetša fela o tšhela ka ra glass ya motho la, yena a ga tšhele selo. Then ke ka mokgwa Jeff a be wa dira ka gona gore motho la kore drug tšela di methe ka sepitinyana di mota ka sepitinyana, then a kgone go sepela le yena. So Jeff o ile a thoma go phela ka mokgwa go bo go ena le hotel e nngwe le gona kore be le club ebile le hotel a kere. And then mo e le gore bana ba ke ba dikeo go tse ba ya gona ba ye ba dira di-massage jwalo le jwalo, ba detoxa mebele a bona jwalo le jwalo. And then so yena ba rata re ga ile kwa tlapong ela, then o dira ka mokgono we a kry victim ya gage ga sena o ikira. Then Jeff o tlo mmotsa gore no ke bookile room a re ka roomong. And then ga sepela ka mehla o just kie go motho a berekang gana ka mola o mongwe di-managers tšana ko just kie o ya ka roomong. So tšite lengwe Jeff o rile kore ka nako ntšhen then ga ile le motho ka mola roomong, then o draka batho ba nako ngwe bile a sa tla mo draka ba ya ka kwa roomong, ga fihla kwa roomong o tla ba tshwere di-drinks, then shimola o tšhela drakela o fa motho la wa drugged. So Jeff o dira tša di dirang ka batho ba mokgwa ratang ka gona. Go sasa mola Jeff a seno sepela ga ba re ka roomong ba santse ba tline ba tla kry-a motho a pešhilo ena o makgatheng ga lekgolo le bophelo, Jeff o mo dragile motho la a kgone o dira selo. So ka mola hoteleng ela ga ba sena o realize gore Jeff o dira eng, ba mo bena ba mo tša gore wena ga o sa nyakega ka moke le ka tlapong ya rena ga o sa nyakega, bana ba mo kobile. So Jeff ka lena matšatši a ya tlapong e nngwe gape gomme a kry-a motho wa monna e be le Mosotho gomme a sepela le yena. Jeff ba re ga se tša kopane le batho ba ke a ba botše maaka, a botše motho maaka re yena ke ena photographer. So ge e le gore a botše motho gore ke be ke kgopela gore ke o kgathe di-pictures and then ke tla go fa so much, ke tla go patela so much, because maybe nako e ntši ba kry-a batho ba e le gore gantšha ba bereke and o ba targeta like batho ba ma 12 years 14 years 25 years 30 years, kore be le age tša ga tša batho ba e le gore o be a ba targeta ka nako tšeo. And then o ba kuša batho ba bantši ba ba yang ganela tlapong tšela ga bana ditšhelete ba ke tshokolela, then Jeff o tlo ba promisa tšhelete. And then shimola motho ke no nyaka no kry few pictures of you ka baka la ke na photographer, and then ke tla go patela this much. And then batho ba la sepele le bona ga a fitlha le bona kwa roomong tša mathomo o ile mo offera a drink. So motho la tola sa dutše fase a lebeletše tša lebeletseng, Jeff a make sure o tša drugs tšela o tšhela ka mola gara drink ya motho la a mofe, ga a fetša o mofa drug ona e bereka ka speed a etše nako ka re bile o ba tšhela ye ntši kudu, o tla mo tšhelela ntho ela then motho la then a be drugged. Ga le drugged then Jeff o dira sa se ratang ka motho la, and then a fetša mmolaye a fetša a kgatha mo a kgathang ka mokgono we. So tšetši lengwe o rile a ile
tlapong a kopana le motho wa monna wa Mosotho, and then a kwana le ena re no ke no go khatha di-pictures tao ke na photographer tšhelete ebile šone ebile o mo fa tšhelete ba sepela. Then o mmotsa gore no for now okay ba ya hoteleng ga ba ya ka bo Jeff ya hoteleng. Ga ba fitlha hoteleng Jeff ga a se no dira drink ewe o la santse ra fe a kry o sa le mona tafoleng yena o sa tšhela di-drinks o la wa dutse fase ya ba re motho la a nang le yena victim e la gage e setse emeletse ka speed then o mola gaufi le Jeff a kere so motho yena victim ya mathomo yo victim yo a be wa ena le yona ga le mola gaufi le Jeff o topa drink glass e le rena le drink ka mogare o topa ile le gore e be santse be ya Jeff ga ena poison ga ena di-drugs ka mogare wa enwa then Jeff ga ana choice o tshwanetse a no ela a enwa so Jeff o thoma go ba drugged jwale mara o mekile sore a ska enwa ka moka e fetša ka moka. And then mara a make sure a yo dira another drink ye leng gore e ba le drugs ka mogare o tšhelela mothola. And then wa fitlha mo e leng gore ga botsebe gore na go drugetseng o sa Jeff la phafara ga kgotsa ba a robetse mo mpeteng mošwa le ena a robetse mo mpeteng yena o ba lebeletše the other direction, and then mošwa le ena go le ena yena a lebeletše the other direction. Jeff ga a lebelela motho la kgotsa gape motho la po tlhokofetse ebile o gobetse mo mmeleng, so Jeff le ena o ba ena le scratch tše mmalwa mo mmeleng. Jeff o bile drugged a tlhasela mothola a se bone le gore na go drugetseng because o ba sa kgone go šwa rena mothola bolaile jwang but o tsebile gore ke yena mmolaileng but rona o mmolaile jwang ga a tsebe. So Jeff a pokuša re mo gape ke tlo tshwara ke maphodisa ke bereka jwang. Jeff a tswa ka mola hoteleng a sepela re ka suitcase a ka se tšhabe because ga tsena mola hoteleng ke ena bukileng mabitso ke a gage ba ka tla ba mo tshwara ka pele a re ka suitcase ya kgolo a le yona ka kwa roomong a gage ka kwa hoteleng a tša mmele wa motho la o lokela botse go ra suitcase a e tswalela a fetša a tša suitcase a boela gae. So ga boela gae nako tšeo Jeff o ba se tša thomile o dula ga koko wa gage, and then a fitlha mo a bona koko a etswa sepela a ya kerekeng, then Jeff a make sure yena a tsene ka ntlong koko a sa mmone, and then after a tša yona suitcase la e latlhela ka molara basement, and then go no tshwana le ba bangwe le yena motho la a mo dia di-piece ka mokgwa mo dirang ka gona a mo tšhela acid le go nthela gore o tloša dinama mola, and then wa flasha ka metsi a sepela down the drain. So Jeff o ba setse bile ena le kore most ba khipha ditlhogo o batla no di tšhela ka acid then wa tšhala skeleton sela sa mo tlhogong ke dilo tše le gore o ba di khipha dilo tša batho ba uwe, and then le di-ID cards tša bona ke tšona a bego a di khipha. So tšetle lengwe Jeff lantša a kry-ile mmereko ka ikae a ntša dula le kokoage, and then ya re le thapama a sena o tšhaiša a ya ka shopong ye nngwe a reka diaparonyana tše di itseng gomme a itira ka re wa tšwa a setswe a ya ka mola fitting room a khuta gona ka mola ya ba re ka kwa shopong ela ba tswalela ba tšhaiša, and then wa khediwa. So ge ba sena go khela ka moshopong ba tsamaya Jeff a nama tšwa ka mola a bego a khutile ka gona. Jeff a latsa mpopi ona e be le omo black in color, e be le mepopi e le megologolo kgotse le gore ba yapišitše diaparo ka mo dishopong kore mpopi o kgotse ka re ke motho mogolo so a tšola mpopola diaparo a tša mpopola a o tlhatlhamolantšha matsogo le maoto le tlhogo a lokela ka re ga sa lokelang ka re ga sona a nama a kgona go tšwa gore na o tšwile jang a se ba re bontšhe, mara Jeff o utswitše mpopi ka kwa shopong. Ga sena utswa mpopola o fitlhile ka gae Jeff mpopola after a o dira a bušetša matsogo maoto tlhogo ntongwe le ngwe a o lokela ka mapaeng o le tša robetše mpopola o sa foroga sepela ya mmerekong o botša koko re koko se ka ba tsena ka kamoreng yaka ke tlatla ke tlo ke galolela. Koko a re okay go lokile, koko a thoma ba suspicious, koko šimola a bula ge Jeff a sena o sepela a bula ke nnete ga re o bona motho ka mo mapaeng, so koko a sepela o bula o tloša motho la mapaeng mo sefatlhogo o nyako bona nna ke mang. Ga a tloša mola koko makala krampopi koko šimola bile wa kwata o tša mpopola o lokela ka ra dustbin ya ba re ke tletle gore ba di-dustbin ba feta le mpopola bana ba yo latlha. So Jeff a ba le mokgolo a o tliša o dira gore everyday a tliše motho, everyday wa tlapo yone ebile ba moko ba le mmerekong, everyday wa tlapong o kry-a motho wa Mosotho mošimanyana wa Mosotho goba wa le India goba wa le China goba le Japanese jwalo le jwalo o mo rapeletša ka tšhelete mola a sepele le yena. Ga ba rapeletša ka tšhelete ke ntšwela gore ke ya go khatha di-pictures fela ke na a photographer ke tla go patela this much a bantšhe tšhelete a mmontšhe. Ga fitlha kua o dira ka batho bale, and then ba madimabe ba bolaiwa gana mowe koko ga a kwe selo le ga tee o ka kwa kamoreng e le a gage ka kwa godimodimo o ke thobaletše. So one day Jeff o rile
a tlo gana mo tlelapong a kere e le gore go bo ena le buto ka mo tlelapong. So Jeff ba ntša mo lebeletse ge butola a etswa Jeff a mo šala morago, and then butola tsena ka mo kolong ya o le ka re wa starta koloi gana go starta. Jeff a mo lata a re mmotša raoa nka o thuša koloi ke na le koloi e gae ga ya se gole ke ana mo gaufi a re tše taxi re sepele then ke tše koloi yaka ke tle ke tlo go jump starta and then koloi ya kgone go sepela. Otherwise mo e leng gona mo o tlo bolaya ke batho pleke ga e safe le gate ba bolaya moke motho la o thoma go tshoga ebile o sepela le Jeff ba ya ga bo Jeff. Ge ba fitlha kua Jeff then o dia drink then o itšhela yona drug ela o fa butola wa nwa, then from there butola ga re wa sepela butu palela ko sepela then o thoma go ela fase mona o drugile ya ba re koko nako tse ebile o wa kwa gore go na le something man medimo ka mo ntlong ka moke koko ya ka ntle downstairs ga a fitlha ka kwa dining room o kgwetša butola a le drugged. Ge koko a butšha re he motho o diralang ka ena Jeff o rawa koko o nwele kudu ke mogweraka o takile kudu, then koko o re no motho o a lwala a gabotse a se bojwala fela a re bitše ambulance butola Jeff wa gana a re bitše maphodisa Jeff wa gana. So ya ba ntela re koko a re okay go lokile ge ka re o gana ke bitša maphodisa yaanong Jeff ka nako tšengwe ba sa tlhomphe koko ba bolela koko ka mokgwa a ratang ka gona koko le ena e ba le letšhogo ga re okay ka o ka la re ga o nyake re bitša maphodisa ga o nyake re bitša ambulance and ebile ga o nyake ke founela papago nka se robale today ke dula mo motho ke a mo letša today koko ba thomile ba suspicious. Then Jeff a ona ntwa ka go e dira ebile go asa koko šimola frogo yena le Jeff ba tša motho le ba mo felesetša ba ya go monametša base, and then Jeff o botša driver gore no motho o tla mo fološa strateng se so kore Jeff o no bolela maaka jwale. And then šimola ga ba fitlha mo ya ba re motho ke ena motho a mafele ka mo baseng ba motšha mo baseng ba motša re a tšo wa tšwa jaanong o kgona go sepela jwale but drug ele sa le gona mo mmeleng wa gage. Butola ga e tšwa mola fologileng gona on the other side ke sekanga mola ke mabele a mantšintšintši kore ke ba jwetše mabele butola tsena kwa ra mabele ale ga ntša le kwa ra mabele ale then o wela fase. So beng ba mabele la ba ntše ba ya go šoma mabeleng a bona ba mmona then ya ba re ba bitša ambulance ba miša sepetlele butola phafarelela le ka sepetlele ga phafarelela le ka sepetlele then o thoma go tlhalosa gore gape nna go diragetše 1 2 3 ebile ba botša le mabitso a Jeff gore motho o kopane ena kae a re o tla nthuša jwale maphodisa ebile a tla jwale maphodisa ebile ba ya ga bo Jeff. Then ga ba fitlha bo Jeff then Jeff o no bolela maaka ka mokgwa bolela maaka wona motho o ba sena transport o ba ntša tagilwe nna ka bona gore motho o a palelwa ebile o tla ba bolaya ke batho ka le ka gore ke mothuši so no ke mothušitše yena o bolela maaka ka nna. Okay ya ba re a bana botlhatse mo then ba no Jeff a ba mo tshware. Okay ke victim ya mathomo ya Jeff e le gore e kgonne go survive. So Jeff a no tšwela pele ka mokgono we go no bolaya batho koko a sa bone selo jwalo le jwalo until ebile tšetleng mo ebile koko ebile a mo koba a kobua ka kwa ga koko o feletša a motlalea go papage a motša re a e tšwa o sepele namka then Jeff o sepetše Jeff ya ba re o nyakana le accommodation batswadi ba gage bo papage le girlfriend la bona bjano ba monyetše ke mosadi ya bobedi papa le step mother then ba tla ba nyakela Jeff accommodation ba motša re tlo patela accommodation wena o tshwantse o nyake mmereko. Okay ba mo pateletša accommodation mo ba mo nyaketša accommodation e be le di-flat and then gana mo di-flateng gana mowe ke flat tše e le gore go bo dula batho ba so fela ke batho ba kwa America ma-black American go dula bona fela ga o na le lekgwale le tseng mare Jeff o ile a dula ka kwa ra makgwale and ntho e be e thuša Jeff because Jeff ba rata go bolaya kudu batho ba e le gore ga se makgowa gabo ba sa a bolaya o ba bolaya mehlobo e mengwe. So Jeff o ile kore nka a dira go bolaya batho ba yone go upgrade yone go ya godimo jalo o dula a itseye so a thoma ba le mogolo gore ga a bolaile motho and then wa mmua ka mokgone la be kwa bona papa mo rutile go bua diphofolo ka gona wa mmua a ntšhe pelo o tla itša flatlha a iphutheputhe ga botse ka ra plastic a ile ka fridging tše tšengwe wa e frya a ija livers jwalo le jwalo go bo ena phase le wa dija mo bathong and then the rest o di flasha ka mokgono la ka acid jwalo le jwalo so go thoma ba le smell se sentšhi kua mosadi a nnang next door le Jeff o playa kwa smell se la botše Jeff a re Jeff go nkgaeng mare ene mogolo ke ya kwa tswaka ka roomong ya gago and nako ngwe mosadi wa tla re mohlomongwe a le ka mola roomong ya ka flateng ya gage a ko batho ba bolela gara bošego mola fase ga a lebelela ke Jeff o na le mongwe wa di-targets tša gage and then 1 2 3 wa kwa re okay Jeff wa tsena ka mola then 1 2 3 o tla kwa after metsotsonyana o tla kwa go setse motho a go elela mola a kwa re gape go a lua ka moke o ka re motho wa bolaiwe mosadi la o tšhaba ya ka flateng ya Jeff o tšheka nna go diragala eng mosadi la tla founela maphodisa ba no re tla romela motho ba se ke ba romela motho Jeff a bolae motho 1 2 3 go thoma ba le mogola jwalo le jwalo. So up to so far
Jeff ba se bolele batho ba ntšhe gampe gore go fitlha le 15 gana mola o mongwe wa batho ba 15 ebile moshimane mongwe le gore papa be le Japane ba ile kwa nageng ya America ba leka gore ba nyakele ba family ya bona phelo bo kaone mono ba ina le mosadi le bana ba gago ka about 4 or 5 gana mo ba bashimane ba ba setsana so ngwana mongwe wa ina le 14 years e le la mathomo Jeff o ile a kry-a buti ya ngwanoki buti ya ngwanoki wa 14 years la mathomo ke ena ile a mo tshwara la mathomo and then le ena ba ikemišetše go mmolaya mara mošwana o ile a kgona go phonyoga ka mokgwa kgone go phonyoga ka gona maphodisa a bitšiwa and then maphodisa a sena go bitšiwa then Jeff a bolela mang ka mokgwa bolelang ka gona okay mara Jeff ba mo tshwara ba re ga ba mo tshwara ka mokgwa bego a le boleta ka ona le a se tša bolela le magistrate goba judge ba a no mo tshwarela fela ba motse ba re no re tla ba ka suspension a suspended sentence o ka se dule ka tronko mara o tlogole o dira 1 2 3 so ke ka mokgwa le gore go bile ka gona mara Jeff a nyakile go bolaya motho okay and then tšhetlo ngwe Jeff o rile a tšwa matswang gona a kgwetša bašimanyana ba le mo pateng ba ntse ba dutse fela ba tšerete kgaibe le bašimane le basetsana a thoma o bolela le bona ebile o bolela le o motee wa bona yabane o motee wa bona ke moratho wa mošimane ola a sa tswela o lele gore Jeff o ile a tshwariwa a tshwarelwa yena ke papa ke ena mono wa o tšwa o ka re Malaysia ana mola wa le Japanese and then Jeff o ile a mmotsa a montšha tšhelete le ena a mmotsa gore ke nna photographer nka o kgatha di-picture ebile nka o thuša mohlomongwe a tlo ba a model jalo le jalo because ngwanela o ba etša lapeng le gore le a sokola then a nana gore maybe o tla kry-a tšheletenyana a thuše ka gae šimola a sepela le Jeff ya ba re a fitlha kwa Jeff le ena wa mo draga and then yena ebile o bile wese Jeff o le o fetša mo draga Jeff a tšea e driller ra itseba ra e bona driller ke re motšhini kwa o driller oke Jeff a driller mo tlhogong ya mošimane ola a re o fetša gana mola a diretše gona after tšhela acid ka mogare a re o nyako mo dira a living zombie o nyako mo dira zombie ya gage Jeff the reason why a dira batho so ke nto la gore ga batho bale a ba tšere ka mokgono la ba tlišitše flateng ya gage ka motho a ka le ka gore wa sepela Jeff wa kwata ga nyake motho la sepela Jeff o dirang o ile o mmolaya gore a seke that's why ebile a khipha ditlhogo tša bona ge ditlhogo tša bona di le gona Jeff o feela very happy o feela safe o feela gore ga a tee because Jeff ba feela gore yena batswadi ba ga se ba monyake bommage ba sepetše ba motlogetse ga se ba nyaka go sepela le yena o papa le bona ba phela ba se gona le ga botsa papa le seke la sepela papa phela se gona papa ebile o nyetse mosadi mongwe papa ebile a se nyaka go dula le yena number 3 koko le yena mola koko le yena mokobile koko ba se nyaka go dula le yena so Jeff ba bona o ka re maybe yena ga a dira dilo tse di so wa ke thabiša santifa Jeff ntho a e dirang o koša batho bangwe dipelo botlhoko so ga se na o tšhela mošimane la ka acid ka moki Jeff a decide go ka moara a tlhogo Jeff a decide gore a sepela a yo reka something seno maphodis jala mola tlapo mola ga sepela sa ile reka mošimane la ya bantse la o kgona go phafarega then mošimane la o ba a gamathetše ka madi mo a gona le madi go ngwe bo sena selo then mošimane la wa tšwa mošwana o tšwa ka mola ile gore a se apare o šetša le so mošwana o thoma o sepela ngwana mosadi kwa next door wa mmona o na le bagwere ba wa mmona ebile šimola ba mogoelela mola ebile ba bitša maphodisa mola so ebile o bitša le bommage ya ba re maphodisa ebile a fitlha ge Jeff a eta le mabotlolo a gage a jwala ga re o bona mošimane ola maphodisa šiala ona mola kuša re mo ke tlo tshwariwa Jeff a re the best thing e re ke bolele le bona Jeff a ya kwa go bona after ba botsa gore no mothoki ke boyfriend yaka nna le ena ra ratana o tagile kudu re bile le argument o bang gape tša re ko mo rekela jwala ke gana mafeletšo ka tsamaya ka yo mo rekela madinyana ya le a bona mowe go na le madinyana mowe o wele a ke go batša so ke be ke sa nyake di-argument that is why ke sepetše ka yo ka e reka jwala boke so mara mosale wa bolela gore mara motho ape ke ngwana mothoki Jeff ra a se ngwana o na le 19 years ba re okay re nyaka ID ya gage a re no ID ya ga itimetše o itimeditše a ona mongwe ka kgona le fa ID gona okay mafeletše mafodisa le ba botša Jeff ba re okay tša motho wa go tsenelena ka montlo ba tsena ka fleteng e le ya Jeff and then ebile Jeff tša motho la o mmea mo godimo ga sofa o mapeša le paelela then maphodisa le ba re nyako checka ka mo roomong gore na ka mo flat ya gorena a gona lotse le gore ke dilo tša kotsi na lotse lo a dinyakege na Jeff ene wa tseba gore dilo di tletše all over ha mola yela a bethang batho bale ka yona motlhogo ha molela phola e tletše madi jalo le jalo then namka then shimola le mo mpetseng wa tsa re go na le madi Jeff mara a gane because a tsa re ga ka gana ba tla mo suspect ba tla nagana gore o tiša selo se sengwe o khutiša something so Jeff nto ngwe maphodisa ba bolelang wa dumela and because wa dumela ene ka boleta ene le ga bolela le bona o kore o no ba innocent o ka se mo naganele selo
maphodisa ebile ba sa checka ba no bona ka re ba mo trust ba re okay it's fine ra sepela motho wa gago shela le ena mo tlhokomele a be sober nampile ba sepela ga ba sepela mosadila ka next door ore le a sepela ntle le gore le tse ngwanola le mo phološe le bone le nyakane le ba gabo ntle le gore le tshware mothoki gape ngwane lape ngwane monyama maphodisa ba re no Jeffer ka se mo tshware a gona nto empa e dirileng a gona bothata ba bo dirileng ene motho la o re ke boyfriend ya gage a gona nto re ka e dirang nam ka then shimola and Jeff ba make sure rantšhe ka mo kamareng ya gage ka mo flateng ya gage ba re keng di-magazine tše ke tša di-playboy tše ke tša banna le basadi ba se ba apara o rata di bja kgakala gore maphodisa le ba ka tsena ge ba bona di-magazine tšela ga ba sa nyaka akere bone batho bangwe ba rate go bona le tša mohutodi di a ba swabiša akere so ga ba sa nyaka go bona then ba tlo le goma ba ka sa tlhela ba sa investigate le tšwa santse ba di-investigate so le ona ebile the same okay maphodisa le ba sepetse ba ganne o tshwara Jeff ba ganne go tšea ngwanola ba mo lesitša iso so ba lo sepela Jeff a mo feleletša mosala bošego ba re ga robetse a lle a ekwa drilla mola ntše e drilla batho a lle a ekwa dilo tše tša go kgatha batho jalo le jalo chainsaw jalo le jalo Jeff a dira dilo tša mohutone nngwe nako nngwe Jeff a apeye tšona dilo tšene tšo apeye ande nako tše nngwe ge maphodisa le ba ba etla go be gona le tlhogo ya motho ka kwa fridgeng and ebile go bo go ena le setopo sa motho o ile gore ba le mo fase mara because ga se ba tsene ba ile ba trusta Jeff ge nka ba tsene nka ba ile ba phološa maphelo a mantši because after mola Jeff o ile a tšwa pele ka go bolaya batho ba ntši kudu and then wa mafelelo motho o dira gore Jeff a tshwariwe ebile Jeff le a ile tlapong a kopana le boteko wa mosotho le ena and then ba be ba le 3 bashimane bakhe so Jeff a ba tshepiša jwala ba rekela jwala a fetša ebile a ba botša re ke na photographer a botše le mongwe gore a re le nna mo ke dulang gona ke go kgatha di-pictures so mošimane le a no ka mo trusta a se nagane selo ka ke setse ke letse Jeff ke motho wa boleta wa go trusta o mo lebeletše then ebile o ba botša address ya maaka o botša le bangwe gore ge le fetša go nwa le re šale morago so o la ebile a kwa Jeff a bolela sa wa mo trusta a nagane selo gore motho a ka yo mpolaya or something so makala ba ya di-flateng tšela mošimane la gore Jeff gore mara gape wena gore le o dula kae kae Jeff a rae ke be ke botša ba le maaka because a se ke nyaka gore ba tlo re disturba nampile ba tsena ka flateng ya Jeff ba se no tsena ka flateng ya Jeff wa kela le batlela Jeff le ba di khediwa a sena how many times 3 times 4 times 5 times gore o ba be dilo tše tša o khela tša o shoota jalo le jalo le seke gana mola Jeff wa khela o bja seke kwa godimo mara mošana wa mmona ma bjang seke gona so Jeff o thoma go tšea ra bona ntho ke ya o haka batho le maphodisa ba se ba tshwara motho kgotse ba mo haka matsogo ka yona akere so wa itšea o haka mošimane letsogo le letee then mošimane a thoma makala mola then o leka gore bile wa tšhaba jen Jeff o sotsafolwa le ene ne Jeff le setša mofile le yona drakele a gage then mošimane wa bona re mo ape ka re tlopala ko o tšhaba and Jeff le o ntšha mphako mogologolo mmotsa gore ke tla go bolaya o ka le ka gore wa sepela ke ya go bolaya so mošimane a thoma o tshoga mošimane a thoma o ba stele then ebile o thoma o ne o itira ka re yena ga a nyaka go sepela Jeff o bolebeletše movie mola wa go tshoša then mafeletše o botša mošimane gore a re ka kamoreng ke go kgatha di-pictures nam ka then mošimane la gane le yena mošimane la makala a fitlha kwa o kry-a stopo mo fase ke sa motho le gore Jeff o sa tswela go mmolaya kua mpetotletše madi a mantšintši kore mošimane le koša gore mo ke ya go bolaiwa mošimane la kore a koša bohloko a tšhogile but nto a nkgatla kore a player along kore a itira ka re yena o dumelana le everything Jeff a bolelang ka yona a itira ka re yena a ka se tšhabe ande ge ba Jeff a setša elwa le yena bo tla bona re Jeff o na le maatla ka gore Jeff ba rata go jima o na le maatla for mošimane le bo ka se tshepe gore mošimane a tla kgona go tšhaba no ka se nagane so ge bantše Jeff then o thoma o kgatha mošimane la di-pictures mona mošimane wa posa Jeff mo kgatha di-pictures and then ya bantola gore Jeff ka re santse ka kamoreng engwe a etša something mošimane a nama a kry-ile chance ya gore a ka betha Jeff ka sa kore no tše Jeff a tloša matlho a ge go mošimane la mošimane a kgona go topa sa stopang o tse gopola gore already bile Jeff na se tša bethe mošimane ke gantšha mogamile a dire mošimane ko ba sena maatla mošimane a kgona topa sa stopang a betha Jeff ka sona Jeff a wela fase then mošimane a leka go šutholola le batlile mošimane nako tše wa go elela and then Jeff wa tla go wena o kikirišana le yena mošimane le yena o kgona ketola modimo wa mo thuša mo fa maatla o kgaphela Jeff kwa gakala mošimane a kgona go tšwa tšhaba mošimane a tšwa tšhaba Jeff le ka re wa moketimiša Jeff ga a tšwela montle mosadi ola ka next door o tšwetše ka montle o nyako bonana go diragala eng Jeff a bona mosadi ola Jeff a tšhoga a boela ka flete mosadi ena a fitlha a tsena ka fleteng a fitlha a khiela ya gore mošimane a tšwa tšhaba mošimane wa pere borogo ba ka gare fela short pen fela
wa tshaba a se apare dikobo tse dingwe Jeff ba se tšadela ditšole mošana ga mathetše ka madi a tšama ketima mo pateng wa go elela thušeng na o tše ka ra bošego gape a gona motho e le gore o mo strateng mahlatse gantse a ketima mo lantše a tšhaba go tswelela vena maphodisa na ntse ba tšama ba patrola mo pateng ke maphodisa makgwa ga ba mona fela ba ema ebile ba ntšha dithunya mola ba ya go wena go diragala eng so thoma ba tlhalosetša gore no go na le motho e le gore o ba le ka mpolaya o ndrakile a fetša dira 1 2 3 ba re wa mo tseba a re ke kopane nna today o rile kena Jeff wa o tsoma madulang gona ke a go tseba nka leša šimola ba ya flateng ya Jeff ga ba fitlha kwa ba kokota Jeff wa bula ebile ba tsena ka mogare ba thoma ba botšiša Jeff ka mošimanola Jeff rawa motho ke boyfriend yaka nna le ena a rena bothata re no lwanyana fela mošana rena o na le maaka ga sena boyfriend ya gago o kopane nna wa re o nyako wa re kwena photographer wa mpotsa gore o nyako nkgatha di-pictures o tla mpatela mara ge re fitlha mo ke wena o ile wa ndraka and ebile o le ka o mpolaya o gana ke sepela Jeff a ganetša okay maphodisa ba tsena ka mogare maphodisa ba re no re nyako searcha ka mo rooming ya gago ya ba re mosela ka next to le nna jone o tšweletše jalo gore no motho o phela dira letšo tse maphodisa ke le boditše so many times ke le bitše gantši le sa nyake go attenda taba tša gage ge ke le bitše ke re motho o bolaya batho motho o dirang lena ga le ntshepe because ke mosotho ene motho ke lekgowa le lena ke lena makgowa okay maphodisa le ba tsena ka mogare ba thoma o checka mola ke nnete ba kry-a setopo sela sa motho ola ba kry-a madi a mantšintšintši ba kry-a letšo gore Jeff ba bolaya batho ka tsona ba nang ba tshwara Jeff a nama ya police station nna mo ka tena ba re ba mo tshwere ba bitša papa then ba ya kua then ba tlhalosetša gore se ngwana o dirile 1 2 3 and then ba ntšha batho ba kry-e di-skeleton tša bona kwa ka re about ma 15 mara o ka re o bolaile mo batho ba bangwe ba ile gore o ba bolaile ba ile gore tlhogo tša bona a sa di-keepy and then ba kry le di-ID tša bona ke ntho e le gore e kgone go ba thuša ba kgone go tracer batho ba gabo bona and then family tša batho ba le tša tsebišiwa ba tseba gore Jeff o dirileng and then ke ge gana mola flateng ya Jeff go tletše batho ba tlhaletše mola jwalo le jwalo and then ya ba re maphodisa ba tša everything ba kry le drome engwe kgolokgolo e le gore e be tletše ka ditopo tša batho kore ba khathile di-piece a kere ke matsogo mola ke leoto mola ke eng jwalo le jwalo and then o di tšhetše ka acid o ba le ka o di dilute ka acid and then ka fridging go na tlhogo e ba e kry-ileng and ba kry-ile di-skeleton tše dintšintši tše le gore ba setša feditše go di tloša matlalo ba skeleton fela tše le gore ba di keepile Jeff fana ba mo tshwere okay go tla go iwa di-court Jeff ya ba re ba mo gweba 17 times life kore ya ba mo gweba bophelo ka moka 17 times kore motho mongwe le mongwe le gore mmolaile ke bophelo bo botee jwalo le jwalo and then Jeff o ne ke šare ke gona a ile terenko a ka setlhaga sa boya o papa ga ile gore ba ile ba ya go wena ba mmotsa ba ya le loyara ba mmotsa ba re no wena o fitlha kwa ba botse gore wa lwala o lwala monagano wa gafa Jeff a re no nna ke gafe lo tsela ke di dirile on paper ke ntše ke bona gore ke dira eng ke di dirile ka maikemišetšo so Jeff a ganana le o ya gore nna ke a gafa a ganana le yona ba ya ba re ba mo gweba ga ba sena mo gweba then papa o Jeff a le ka re ngwala buka ka story sa Jeff a tseba re o kry-a ditšhelete then batho ba bo di-victims la tša Jeff le bona diloyara tša bona ba tša ba advisa gore sepelang lo sua ba bo Jeff le ba sue ka baka la ge Jeff a bolaile ngwana bolena gore ge buka ye ka publishiwa monno a ska ba kry-a mahumo a o tšwa bukeng eke tšhelete ewe ge buka ewe e ka rekišiwa le kgone go kry-a tšhelete out of yona papa o Jeff a se ka huma kore papa o Jeff di girlfriend tša ba se ba nane gore mo re o huma re o dira re ngwala buka and buka e tlo ba movie mafelelong so re tlo ba rich ka baka la mekgwa ya Jeff gore bona ngwana bona kušitše batho bang botlhoko they didn't care and then ya ba re batho ba sua ka mokgonola then ebile batho ba swantse ba publishitše buka yela ba thoma go boela morago ga ba se nyaka ba party ya taba tša Jeff gore they make sure Jeff a ska ba againa selo le papa ba ska ba gaina selo from ditiro tša Jeff okay and then go tla go ba le nako e le gore Jeff ga ntša lana mola teronkong so and then o decide gore no yena rather a ke patsametša gaufi le modimo a kgopele ditshwarelo a kolobetšiwe then ke nnete tšatši leo le fihlile and tšatši le gore Jeff ba kolobetšwa ka lona ke lebetše date la nna ba re e be le dikae and then go bo go ena le lunar eclipse mo le gore ke during the day ke mosegare letšatši le tšwile and ngwedi wa tla ngwedi kopana le letšatši ngwedi khupetše letšatši maybe for an hour goba 30 minutes or so e khupetše letšatši o kgotše le gore all over mo lefaseng ke lesufi
so e be le tšatši lene leo, ande ka nako eno a ba kolobetšiwe ke nako eno e le gore ya e kopola botsa ka re nne le gana mola round ma 12:1 yona nako enowe. And then ya ba re go bona le monno mongwe le ena a nna gana mola motseng wa America a se golela le gana mola Jeff a bego a dula gona, ke lebetse lebitso la gage but ke tla ke tlo le botsa story sa le ena e segale le ena e be le a serial killer. So tšetši leo la gona ke tšetši e leng gore yena monno o mongwe wa serial killer ka nako ene la Jeff a ba kolobetšwa ka yona ka nako ele le gore ngwedi o bo khupeditše letšatši e le lesufi mo lefaseng, and then ebile nako e khele gore monno la le ena ba be ba mo iša thapong, ba ba yo mo dira ntho e re bitša gore ke kore go tse ba mmea mo mpeteng and then ba mo tlhabela injection e itseng, then o ya go bolaya ke injection ela kore di-drugs tse di leng ka mogare ga yona ke tsona di le gore ge di o tsena mo mmeleng wa gage ke tsona di yang go mmolaya. So Jeff o kolobeditšwe ka bo 12:12 and then monno la lena ke nako tše le gore o ba bolaiwa e be le execution ya gage gana mola ma 12:12 and e be le nako e kheleng gore ngwedi o be o khupeditše letšatši ko dilo tše dira ka nako e te ka mokana ga tsona. Okay, Jeff o kolobeditšwe then go fedile, and then Jeff o be a boost kore o be a sa ke pone molato le le gore o ba o tšo kolobetšwa o ka re ela bane o idirela fore batho mpone o ba rata attention kudu ga ba le mola ka mola tronkong go bona le batho ba basadi kudu ba makgowa jalo jalo ba ile gore o go ba sendela Jeff di-message mola go ba mo sendela not message ba mo sendela mangwalo ba mo tša mokgwa ba mo ratang ka gona ba mo tša re kena hero eng, and Jeff ile ba bona papa mo TV papa a bolela ka buka yela Jeff ba thaba kudu a bona o ka re yena o popular, and then go ba nako ile gore mo America makgwa mang le bo England jalo go na le nako ngwe mo ngwageng each year every year bana lo celebrate ntho wa bitša ke Halloween go tšela gore batho ba bona ba apara di-costume tše di itsenye nako motho ka no apara as Satan nako motho ka apara as eng jalo le jalo go tšwa ba apere costume tša go tšhoša mola ba ya ba celebrate Halloween a ke sena why ba celebrate ntho ile a ke sena why because wa ka nna that's a demonic thing nampile. So go ba le batho le gore ge ka nako e ga e fihla le bona ba nyaka something from Jeff mo ba dirile di-mask tša le lefatlho tswana di tshwana le Jeff motho ona yo apara as Jeff tšetši leuwe a tshware whatever Jeff na bolaya ka yona jalo le jalo, and go ba le nako tše le gore tsona dilo tše la Jeff a bego a bolaya batho ka tsona everything ba e kry-ileng ka flateng ya gage issuwa auctioneng batho ba bantši ba le willing go ya go reka ebile batho ba makgowa ba ka mola ba nyako reka dilo tšela Jeff a bego a bolaya dilo ka batho ka tsona. So go ba le monno mongwe monno la a se rate nthowe le ena be le gowa a se rate nthowe a bona rape batho ka re ba kete ka Jeff if Jeff o dirile tše di botse mo ile gore Jeff ntho a dirileng ga se botse, and then monno la fitlha reka everything a re go fetša o direka then a diša madiša gona gore ba di crushe di latlhelwe ka ika go se ka ba le motho le motho ile gore o tla ba le anything ya Jeff a se ka ba leka a ba successful a se ka ba leka gore a benefita ka ra dilo tše le yena o be a di dira. So ya ba re gana ka motoronkong go na le monno mongwe wa Mosotho yena ba dirile tša di dirilego mara ba se a bolae, so but monno la ka re ba le mental disturbed nyana so monno la mara okay o ba se that much beno ba ganyanenyana monno la fitlhanya ke shorna Jeff o dirileng a go tšela gore Jeff ke nete bolaile batho a kwa tšheko ke le ngwana 14 years, and then go bona monno mongwe le nana ka mola gantši go tšela gore ge mosegare during the day ge ba kolomaka gantši ba mmea o kolomaka le Jeff, so a go tšela monno la ena o ba bolaile mosadi wa gage, so one day ba re ba kolomaka and then le ena ba mo tliša ba mo išana mola go Jeff le monno la a bolaile mosadi ya gage ba ya ba kolomaka mmogo le pholisa le la tloga le pholisa le tloga mošimane wa Mosotho a bolaya ola wa mathomo le kgwale la mathomo because le kgwale le be le bolaile mosadi ya lona a diela gore a kgone go šhela ka ditšhelete tša di-insurance a hume ka tšona ga a fetša go mmolaya then a namalata Jeff a botša Jeff a re wena o dirile 1 2 3 4 5 o bo o ija batho o bolaile ngwana 14 years o setlogo na puleng jalo le jalo, then ke a betha Jeff ka something ya ba gore wa mo feleletša wa mmolaya o ile a mmetha ga bohloko mo ile gore ka re leitlho lengwe le beletšile kore a mmotša re o Jeff a re a botša monno a re nna ke be ke ba bolaya batho bale ba sa kwe selo ke be ke tla ba ke ba drakile gore ge ke ba bolaya ba se ke ba kwa selo, so that guy re wena a re okay wena ke nyako make sure wena o kwe tše nna ke o dirang tšona, then that guy mmotša a re gane jale wena Jeff o itira ka re wena o sokologile wena o nyako tsena le godimo mara gantšo batho batswadi ba bana ba le o ba bolaileng pelo tša bona di sa le bohloko ane jale ga o na taba le tša ebile a o feel remorse ga o ke tshole wena
ga o ke pone molato le gateng and ebile o bona ka re wena o better. So Jeff tseba gore nna le ge e le gore wena o re wena o phološitšwe o kolobeditšwe, nna ke kgale ke kolobeditšwe and nna modimo ke mo rapelang ke modimo o la e leng gore ke modimo o la wa revenge, wa go avenger. Ge o dirile ngwana gage se ntho mpe, modimo wa ka kola o le gore o tla dirang, o tla avenger ngwana gage, ntho e leng pele o dirile ngwana gage le yena o tla go dira yona. So nne ke le so ke morumowa wa modimo wa ka, ke tlo avenger batho ba e le gore wena o ba bolaile Jeff. And wena o swantse o ko botlhoko, a kere wena kgole ba direke le bona se ba ko botlhoko, wena o swantse ko botlhoko. Then ba re motho la bolaya Jeff. Ga sena o fetša ka ena papa o Jeff be le motho e le gore ba ya tronkong almost every week a yo bona ngwana gage a phela mo founela jalo le jalo, gore monela o kare o ba sa swabe ka dilo tse ngwana ga di dirileng, o ba sa swabe le gateng, o ba phela botsa ngwana gore no, it's not your fault. So monela o lo kwa gore ngwana ge o ka sepetlele jalo le jalo a ya mola a fitlha mola kgotse le ngwana ge ebile o tlhokofetse. Monela o ile a lla botlhoko kudu gampe, pelo ya le botlhoko ga thoma lebelela sefatlhego a bona sa etela leitlho le le lengwe le 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 gore ka le tswile o betse kudu-kudu. Monela o ile a kwa botlhoko a lla la mafelelo. Monela papa o Jefferson ke a lla ge Jeff a bolaile bana ba batho ga botlhoko so, but ka ngwana gage o letse la mafelelo. Nka se re ke lerato la motswadi ntoo, ke tlo re ke motswadi o la ileng a lema ngwana, a ruta a tlhotlheletša ngwana go dira lo tša o se tseleng. Ge ngwana di a lo tša o se tseleng a palela ko kgala ngwana wa gage. And ka baka la lo tšela Jeff a di dirileng, ko kwa Jeff ga e kwa story sa ngwana gage a lebelela mola TV a bona ditlhogo tšela tše dintšhintšhi tša batho ba le mebele ya bona ela Jeff a ile ko tseng ka gare ga drom ela dileng ka di-acid a kwa taba tša Jeff a ekwa ka tšona dinama ba re keng dipelo tša batho ba le tše le gore Jeff ba di tša di apea a dija. Ko kwa Jeff a tshwarwa ke stroke immediately. Ko kwa Jeff ke ga a le sepetlele a sa kgone go dira selo kore a tshoga mokgekolo modimo e le gore a betha ke stroke and ba buša ba ya legana molaga ko kwa Jeff ba kgweditše ditopo tše dintšhi kudu gampe, and tše dintšhi o botla kry-a mmele o se o felelele, batla go ntšhi kgotsa bane o kry-a tlhogo ene oe fela mmele o se gona. So batho ba le ba sebedisetse bantolwane gore okay re tla no boloka yona tlhogo eneke a gona ka mokgwa mongwe. Then ya ba gona Jeff a tlhokofetše, and then next time ke tlo dira part 2 ya taba tša Jeff. Part 2 ke tlo no le botša ka spoko sa Jeff ba re wa poka, ke tlo le botša rona go diragetseng after moo, batho ke eng dilo tše le ba di experiencetše ka Jeff jalo le jalo kudu le bana ba le ba leng gana mola tronko ene le gore o ba tshwerwe gona ebile o bolaetšwe gona gore na what happened ka Jeff. Kore mo ka part 2 ke nyako ke ntshwela ke boelang back to yone e la go bontšha gore go dira batho dilo tše dimpe, motlhang o sepela mo lefaseng o tla palela ko ya on the light, o tla palela ko ya leseding, moya o tla sokola tšatši ka tšatši, you will never find peace. And ebile o ka se kgone go kopana le manyolo a geno ka baka la gore bona ba tla ba le on the light, wena o tla ba o le in the dark. And ntho ngwe a botlhokwa šona Jeff ba rile nao tša maphodisa ba mo interviewa mola ba mmotša dipotšišo gore na go tlile jwa gore a šale a thoma go phela phelo bo bosa bola batho. Jeff a re yena ntwa mathomothomo e le gore e dirile gore yena a rate go bolaya batho, a re okay a kerile mathomo o ba a bolaya diphofolo tšeo a ena le papage. So Jeff o re one day ka Halloween nao tše sa leno monyane o re a ya a hiriša diaparo tša Satan, apara tšona apara as Satan himself. Nampile a tshwara leforoko wa gage o re ga a seno apara dikobo tše lebile a tshwara leforokela o re a kwa gore ebile wa change energy ya ya change a sa le energy la e tsebang ke gore ke the new Jeff jwale. So ever since then Jeff a thoma go ba le monagano gore a sentse phela a bolaya batho jwalo le jwalo, kore ya ba nthola gore ka Halloween o apere as Satan, ya ba re o apere dikobo tša Satan o kipitša Satan ebile dirang o attracta yona energy la empe yele ya ga Satan ya madimoni. Then ya dira gore Jeff a thoma go phela maphelana le a go bolaya because Jeff o ba sa le ya maybe bana le ma 20 something 30 something, but dilo tše Jeff a bego a di dira e be le dilo tše di šoro, o ba bolaya batho ga botlhoko. Ke yena Jeff Dahmer. E felela mo story sa rena, a re kopaneng gape mo nako e tlang, ke a le leboga.